Sesingenile. We are here, we have arrived. Linjani lapho likhona ke hlobo zami ezindana zonke elokuthi igama langu ngizatshisa sibana hamba lo manjinela ucameraman uDJ yonke uDodo we-stop over khona lapha kontodu ziyathunqa kwashirwa ngoBryce indoda uDodo wathi ngi-straight mina ngweziloko ke nambambe ke incwadi yaqala vela ke kuMavis Mlingo. Mavis Mlingo sengibhala kwamanje sengihlala ke eCanada eMelbourne. Sake ngikhumbula ke umnyaka 2014 mhla ngeValentine lapho ke engasuka ke ngithabile ngoba ijaka lami ke okuthiwa ke uJohn wanje lethi siyaphuma siya ku dinner for out lami ngajabula kwamagama ngamthengela lami present ke eyayi right kwamagama ke ngafaka ke yayi tie umsakazi la lama boxer shorts yonke into ngaku rapper mnandi ngahamba lakho safika khona lesadla saqeda ukudla ke sahamba sesithwele ke ama goods ethu wabhuka uthi namhlanje kwesihlangana khona sasike sahlangana phambili sithe sikona phana ke sihlezi ke waqasa unjelo uthi ngithanda unganani lami ngamtshela sanatha ke iwine ngemva kwesikhathi wasesithi khona this is your present lami mamqhubele yakhe wadabula wavula into enzakala emsakazini ngiyakhipha lapha kulama lingerie ngibona ngibiza kuhle lingerie red kwabe ukhitika ke ikhadi phakathi lelo khadi ke vele ngahle ngalifaka enhlizweni yami ngibonga ngijabula kwamagama sakhisana ngabe ngidala kuhlala ke laphana sengwagqokile lawa ama lingerie sengingani ngiyawalinganisa ngathola ukuthi vele angana ngibamba kancane kodwa ayangena kodwa ngapha ukuthi zahlala njona into ejaha lami bathatha ke ikhadi ngisithi kangichaye ke isithombe sengibala into engayibonayo kuleli khadi ke umsakazi wayibhalile wathi dear Nomvelo sithandwa sami I love you so much this is for you wangijabulela kwamagama ebhala ekhuluma ngoNomvelo umsakazi ngaphelelwa ngakhipha lezi zinto ngezibhukileyo ngazijika ngewindi lehotela zawela phandle ngambambana la ngibuza ukuthi uNomvelo mbani wazithi ukuthi abantu abenze njalo ngabantu beshop lapha athenge khona benze ngamabombo ngathi ngubonile hayi vele inight yakho ayizange ibe yiyo le ngangicabangela ekuseni ke kuthe nje sisemoteni ekuseni laphana yangena ke ifone ububhari bari umuntu uchisa ke ifone yakhe i-connected to the speaker ye-bluetooth yemoda yabe ngena ifoni yakhona kwahle kwabhala laphana no unkazana wasithi khona how dare ngaba mara uthi wazama ukuthi ayikhiphe u-bluetooth kodwa kwaba nzima wanyathela wamisa imoda how dare you give me who is Mavis ngahle ngakwazi ukuthi umuntu lo sidlala igame ke chisa ke ngamara kanjalo ke uJohn okwamanje uJohn ngimzwela ke eSouth Africa ngilapha eMelbourne mhla ngendelanga edotini liyana ke umkami engilanya ngimthanda kakhulu ke uMr Sibanda ngilo Sibanda ufoyini lapha ongithanda kwamagama engihlala silabantwana ababili oka 2017 noka 2022 yimi Mavis Mlingo. Mavis Mlingo utheke ucela ke ingoma kakhulu ngakutholela utheni ngathi uthe ubona bophethe I think so nxa sithi bola uthe bola bophetha ngabona uzamana le ngoma kaChiko yiyo efunayo Mavis Mlingo.
Solo Chico Man ingoma sithi bola bawuphetha siyitshale ke uMemphis Mlingo ke ophanyaza lijaha boyfriend liyamthatha la vice versa ama-present ikakhulu laba humanizayo labo sizabenza isikhumbe baphambanisa isikhathi esiningi uNkulunkulu yasipha sop sothatha nika omunye into engasoyakhe le mizwa yonke lisehoteleni kambili ngabe sabakhona after into engaka hayi sele kukhangelana sokulala lo silele lomunye ke undoda kumbe silele lomunye umama ngokuyahle uvele kuhambe siyabonga kakhulu ke khonapho wena ke Memphis Mlingo noma obalingerie yekela ke mbambe ke incwadi komanje ibhalwe ngubani ibhaliwe Charlie Moyo ngiyakubelela mfakathisa mina ngivela ke emzole lupane lapho ngikhulele khona kuye yonke into ihamba kahle ekhaya njengabantwana sikhuliswa njengamanye abantwana kwinto enjalo wasoze ukuthi ke omunye umfowethu wayevele egoli ngazithi umzawami wayehleka ke duzane la khonapho ke wasegcina ke siyathatha ke intombazane enhloko amagama kenkayi hayi samvelela sobabili labanye umalume ke hayi wayemthanda lo muntu bahlanyisana kwaze ukuthi ke ngelinye ilanga ke esebuyelile umfowethu sisonke lapha ke ekhaya lo mama ngabona ke kukhanya kwakulento emkhathazayo Madubi kwakulento engane yamkhathaza kwena ngombiza kugodola kungojuni ushake umoya onzima phandle nomqanda wazithi ke ngibuye ke kule room yakhe uyalala khangelele lami ngikhangelele hayi ngajabula kakhulu ngoba ngangisizwa ukuthi kuyachisa engutsheni umsakazi salala kanjalo ke wabe echibilika ngamuzwa umuntu wenkosi ukuthi sechibilika sebuye kuside yami njengomuntu wendoda ngiyaxolisa chisa dawuduna ngasuka ngakhulelwa imizwa angikwazi ukwenzakalani ngazibonakala sengivele ngiphezulu kwakhe hayi kwaba into enjalo ke kuthe kunjalo ngase ngijumeka ekseni ngiphuma ngase ngibonwa ke unina zala kalo mama Madubi yebo ayengumfowethu sibili ngoba ke ngoba momdala umama wandithi sokuthi bengisenzana ngathi bengibizwe nguMadu efuna ukungilayela ukuthi ngiye naye uma Madu lamabhoru nje la umama omdala njalo lamabhoru nje ngala ngisayala kwenzeka ukuthi ke khona phana wasewaphambanisa uMaduka athi vele inhle ngachiya kulomntwana phakathi wazithwala kanjalo uMaduka ngilanda wathi ke senze njani ngoba laba kukhanya ngequye isikhathi and uyakwazi ethi umfowethu Rafael ukuthi wangichiya njani sahlupheka ke msakazi ukuthi senzeni sesawuthi ngasikhiphe siyakufa senza iso lokuthi mina laye sivuke sibalekile sasuka ke sacha phansi sabaleka sakwazi ungayi South Africa ukuya kufa kwethu sihamba safike eBotswana sadinga umsebenzi wathola umsebenzi emakhishini khona le eSouth Africa mina ke ngasebenza kwenye industry eBotswana idinga umuntu eBotswana eBotswana wafika khona ngale ke sasebenza ngahlala laye ngezothi uyandinga ke umfowethu kabuhlungu wazala ke umntwana lapha eBotswana thanda utshela chisa ngibona ngani kwakwenziwa uNkulunkulu ngilaye eMaduna namhlanje unkosikazi wami hleze sonke silabantwana ababili kodwa ekhaya ngisaqhuma umfowethu lapha ke eBotswana but isikhathini ngisemafikeni ngiyabonga ke chisa ngithenga ngutshela ngosuku lwami asoze ngalikhohlwa ukuthi ngathola khona uMadu intombi yami mamthembo sithembayo ngiyamthanda yimi Charles Moyo hayi thatha kanjalo ke Charles so lada ukuthi abafazi isikhathi sithi ufowethu omama laba bayi into abazidlasa kwazi nxa ngamthi umnyaka wonke angithi ukuthi ngizama ukulilwe kodwa phela zama nxa ulapha kumakhelwane akho indlela eAmerica eCanada eAustralia ukhatshana lapha eduze hayi kade ubuye mpitshana ufika uzothi ithambisiyana ubuyele manxa hlala umnyaka wonke umntana abantu enama 22 years hayi kodwa mfowethu uyawusithi enzeni umntana sure ngiyacela ngingakhohlwa lapha evela khona ngicela ke unjele ingoma ethi ikati lidla inyama yami ngayidla inyama kamfowethu nxa ulayo
ingoma itsho yiphi le aso Khondre iyo kaya Khondre School ikati lezinyama yami Charles Moya Abathumbe kuku, esibetafula.
ingoma ethi kati lidla inyama yemvela kukhona isiqobo sitshale-ke uCharles Moyo khonale ngaseBotswana. La bhale yakho kayibuye laphana lokho esamelelayo yabo Bryce uthi iyabuya kukhanya-ke kayibuyi-ke intombi yakhe mbona izasibhalela next week singayibala intombi yakhe siza ukuthi uhamba njani. Okwamanje vela-ke Zamalunga Zamalunga kunjani? Ngiyakubingelela Zamalunga, ngibhala ngaphi ungabi Zamalunga mana sibona ukuthi ungaphi Zamalunga. Mina sengumama ngomanje ngile 42 years. Ngiyakubingelela lapho khona ngalesi sikhathi-ke msakazi wodumo. Into ekhona ukuthi-ke msakazi-ke mina bengihlala eZimbabwe, ngigciniwe ngu-anti wami. Into ekhona ngangihlala-ke endaweni okuthiwa kuseBellevue koBulawayo. Ngihlale lo anti elendoda yakhe. U-anti vele wayekwazi uyadlala lo mkakhe sibare. Ubaba lo wazi wangidakisa wangiqeda ubuntwana bami ngo-2013. Sorry. Lokhu ngumntwana ngo-2013 ngoba ngangindala. So kade silama 30 something mama kusho ukuthi-ke wawuziphethe kahle. So uSibare wagcina-ke esengiqeda ubuntwana. Wahlanzana lami uSibare sitshontshelana kangako lo auntie. Manje into enhluphayo even when auntie was suffering nge-cancer segula, uSibare wayebuya senza ilove. U-auntie esizwe kwenye iroom ngizwe u-auntie sithi lenzani ubhalo lenzani abangu-4. Manje into le khathesi-ke yangidla kakhulu ngagcina vele sengena la ku-depression. Ugcina ngibaleka ngibuya ngapha eSouth Africa u-auntie siwashona. Msazi manje into engikhathazayo ukuthi nxa ngicabanga ngo-auntie, I don't think I'll ever get married. Ngizwa ubuhlungu. Amadoda ngabuya ngolaka engilalo vele akahlali umuntu wesilisa lana. 3 months 1 week sengijile bathi mina ngumuntu ololaka. Ngicabanga ulaka lolu luvezwa kokane yabhisi ngathola kundoda ka-auntie. Njalo-ke into ekhona ukuthi u-auntie ngiyambona ngiyamuzwa ekhuluma lanxa ngihlezi so ngiyamuzwa-ke ekhuluma. Whenever I try to sleep with a man ngizwa u-auntie nganothi lenzani. So into le affected me so much. Ukhona khona lo Sibare ekhaya but angisavele ngifuna ukumbona impilo yami. Ngiyakhala nginamntwana ngilani yimi ngedwa lapha ngiyasebenza ngimuzama lunga. Wayethi untshontshe auntie into wadlela u-auntie udla kwakhe, u-auntie wazwatshona wafu auntie engazondile. What I can tell you is that you forgive yourself and try to move on with your life. Kwenzakala, you can't change that, my dear. Wakwenza is impossible to change it, especially that the aunt is no longer alive. So utshona isithi uzayenzani ugula uzilimaza. When you forgive yourself and start to refocus and start a new life, kwenzakala lokho angeke utshintshe no matter what you do. Ngicela ingoma loba yipi ekamaJayivana engangijabulisa. Nasi ingoma kamaG. Dabuka mhlaba esibona ungale. Dabuka mhlaba ngembono kungale. Dabuka mhlaba bono kungale. Ngabu mhlaba uyadabuka manje ngembono kungale. Dabuka mhlaba bono kungale. Amankazana kawesa kasafuna ukushada. Amankazana kawesa kasafuna ukwakimiza. Amankazana kawesa kasafuna ukushada. Amankazana kawesa kasafuna ukwakimiza. Ngabu mhlaba uyadabuka manje ngembono kungalena. Dabuka mhlaba bono kungale. Ngabu mhlaba uyadabuka manje ngembono kungalena. Dabuka mhlaba bono kungale. Ngabu mhlaba uyadabuka manje ngembono kungalena. Dabuka mhlaba bono kungale. Amankazana kawesa aselahla izingane.
amankazana kawesa esiphose imigodi amankazana kawesa aselahla izingane amankazana kawesa esiphose imigodi amankazana kawesa aselahla izingane amankazana kawesa esilahla imigodi ngabe umhlaba yadabuka manje ngembono ungalena dabuka mhlaba bono ungalena ngabe umhlaba yadabuka manje ngembono ungalena dabuka mhlaba bono ungalena amankazana kawesa kasafuna ukwakha imizi amankazana kawesa kasafuna ukutshata amankazana kawesa kasafuna ukwakha imizi amankazana kawesa kasafuna ukutshata ngabe umhlaba uyadabuka manje ngembono ungalena dabuka mhlaba bono ungalena dabuka mhlaba ngembono ungalena dabuka mhlaba bono ungalena amankazana kawesa aselahla izingane amankazana kawesa eziphose imigodi amankazana kawesa aselahla izingane amankazana kawesa asekepha amagodi amankazana kawesa aselahla izingane amankazana kawesa eziphose imigodi ngabe umhlaba uyadabuka manje ngesibona kungalena dabuka mhlaba sibona kungalena ngabe umhlaba uyadabuka manje ngesibona kungalena dabuka mhlaba sibona kungalena dabuka mhlaba dabuka mhlaba dabuka mhlaba sibona kungalena ingoma evela kulamo maji ingoma esithi dabuka mhlaba sitshaleke uzama lunga zamalunga mana siboneke vela kuMofati bani lo Mofati Ncube Mofati Ncube sibone email yakho yacatsha mana si-type masinyane Mofati Ncube ngibuza bakithi ngulungisile nje ngazi ukuthi sisuke yabalekanga siyaphambili Mofati Ncube ebhale lapha umuntu wenkosi uzangizondela ngoba ngayeqa lapha sekhala futhi ngasayibo Mofati kanti lo mnyama kangaka sabali yakho Mofati Ncube Mofati Ncube sibona ukuthi zamthola lapha la ngapha ke ungisakhumbula abanye basebenzisa i-Hotmail account yami ezachisa@hotmail.com abanye basebenzisa iFacebook uma Messenger abanye basebenzisa iWhatsApp abanye bathumela abangani babo ukuthi babhale kumbe same people kumbe yabe nguwena usenzani ngingani wakho but akulandaba nyabala ezithize ade zama uthola evela ke eka Mofati Ncube uthe Mofati Ncube sibona mbona ngani nizamthola la Mofati Ncube uthi ke kunjani ke Chisa mina ke ngikhulele khonapha ke koBulawayo ke ngubo yenja ngawo njani lapho khona kunjani emazweni awubantu ngisekhaya sengilesikhathi ngisekhaya kodwa nxa ngivike ngiyile phetsheya zazi uMofati uthi ke mina bengichayela lapha ko Colbro ngitshela lapha ko Colbro ngitshela ke imoto lezi ama-truck ngisiyale ke eHarare sithola ngama-goods South National Railways of Zimbabwe sasendaweni ezitshiyeneyo into ke zayo mfowethu ke into yobuhlungu ukuthi ke ngathwala omunye umama eMagumtree koBulawayo ngisiya eHarare sesifike eHarare emadabuka kusa ngo4 o'clock lapha ekuseni ngasemphaka ke truck yami tula le Belvedere ngase ngisenza lokho kwenziwa ngumuntu oyindoda lesimama ngadlala kuhle umama ngamthanda kwamagama ngoba umama enjabulisile umama lona wasethi so unondipha Marie ngasemthetho imali yani nje wasengithwele ngimahhala mama lona athi hayi uthwala mahala kutsho lutho but ngilalile so ngicela imali ngathi kathi usuthengisa umzimba ke kumtshela ke mina ke hayi tak phuma emotweni yami ngamekela ke waphuma ngase ngimrefunda
imali engangedola imali engayikhathi ngayo owamtshajele kumtshaja kodwa usethandweni hayi fakadawo ke into ziqale ke sengithi sengiqedile ke sengihamba ngachiya ekubuyeleni ke ekhaya ngapha ke sengifika koBulawayo sengisiya kunkosikazi khulaphana ke engubwenja into yayala Sibanda ngabathe no feeling dead angazambamba umama ngizongilo lako lenzima ngaphandle ukuthi ngemboni kwenzakalani kule chamara meseduze khonaphana layo futhi kwawanzima ngananze lapha kukhona sokwenzakela ngabhoda ngaginya ihlahla ngayemkamba nganathi imbodlela nganatha yonke into ngafaka esobheni kunganguphiwa ngabantu ngaze ngathenga namaphilisi okuginya kwazithulela nje ngakwazi inkemenkeme chisa ngihawulile ngasokola umama bathe kwenze njani ngazama uqama manga ukuthi udokotela uthe ngani sengide cancer akusamelanga ngilale lo muntu akusamelanga ngilale lo muntu esifazana umama ngisupporta njalo unkosikazi wami ngisupporta ngaye ebantwini abantu bangitshela ukuthi hayi hamba edinga lona umuntu owalala layo wahamba wakubopha lo muntu umdinga uzombona Sibanda ngasebenza umnyaka wonke ngimdinga lo muntu ngamphanda ngehluleke ngachaya second year third year kwayala nginjenje ke umama ugcina singibalekela unkosikazi after 4 years yavela yafa yaninto ngize ngelatshwa ke eminyakeni ka 2021 ila ngasoze ngilikhohle yilo leli lapha engihamba kusangoma lapha eSouth Africa ubaba lo wafika ke wangiphalazisa wangigezisa wangihambise ezintabeni wangilungisa nginathisa ke imigcozo eminingi hayi kwazi kwathi ngiyabonga ke amadlozi akithi lo nkulunkulu sengikwazi ukulala lo mama after spending almost 5 years lona mama nxa ngimbona uye egodini yambulala straight umuntu wangibophayo unkosikazi uyadubeka ekhaya. It was a blessing in disguise, or somebody disguise. It was a blessing in disguise, not in discuss. Yikho lokho kwenzakalayo ngilapha eSouth Africa sengiloko nkosikazi ovela ke ePlant silengane yodwa ngiyajabula mfoka Sibanda ujabulele unchale ingoma umama okhona khonapha angeke ngiphinde futhi ngidobe ukukhesha asokwami futhi mthu utsho njalo ngicela unjale ingoma ithanda yehlala itshaye ku track ingoma evela ke nongathola umdu umashamplana wathola bonke lana ozola Sagen.
umthuke umashafulana bakutshela mnandi sithi uMazonga abanomza khipha phezulu ubatshele wesikhathekeza kwaba mekwaito sihlakazayo sitshale ke uMoffat encube ngitshilo ukuthi ke kusasa ke South Africa kuyafiwa lapha mana sibone umapressa noLovers ukuthi ke bona bathini ngokusasa ke South Africa lapha ngitshilo ukuthi le all white party don't miss out sasa asingene dot Chabula mosapela ayinongeza mina ngifatelo macala ngicela nisapela ithuba lisekhona mtshelo yamfrostana ngicela sixolela namaphutha yayenzeka phutha layenze ngicela sixolela namaphutha abaningi ababona ngalonyaka ngijabula mawusaphila ayinongeza mina nifatelo macala ngitshela nisaphila ithuba lisekhona mtshelo yamfrostana ngicela sixolela namaphutha yayenzeka phutha layenze ngicela sixolela namaphutha yayenze inhliziyo yakho wehlobo wami ingumangaliso ndakuthandela yona yonke le minyaka zange wangikhokha wehlobo wami ndiyithembisa ukuthi nazo zami Right, ngihle ngigijimela phana ke ngithi uDJ Mapressa uVodloza omnyama inkosi emakhala ngoncane phezulu kokhulu phezulu ngoncane lamhla ngiqedelele ngoba selikubonile lapha ngihambi ngedwa hamba lo bra La Vida sikhona lapha eLa Vida Guest House sithi 9 September umgqibelo loza iSaturday lesiyakiyo from 12 emini kuyabe kusenzakala lapha bathi iMapressa La Vida summer party pool party yazi kuyezakala uzibonele nje ku video ukuthi ziyawa abantu badla inyama abantu babhukutsha ngathi ukubhukutsha kuyacinga ukuthi sokuyisidipute ukuthi yachaya amanzi ecile thela abantu kanjani bra mawumuntu kujacuzzi ngani ku soft exactly so awunjele indawo le iduze la ngaphi lapho uze ngilocate umuntu osedipute manje qhamuka from eJordan yadlula eDorset when kunezevia offer take left Japura range you find a total garage on your left and then you turn there you drive down the road that's number 147 Playwood Street Winchester Hill right usuyizile lapha ne-address umuntu sengabuza ukuthi kuqala sikhathi bani kuqala ngo-12 till further notice i-further notice ihamba njani wonke umuntu othenge itikiti le-general 300 randa ngo-9 uyangikhaya 9 uyangikhaya kodwa laba bathengelele itikiti elingalithe abanye balala lapha abanye bangena ngale ku-VIP bejive kuse so kumele ucheck ukuthi lakilo kuze niliphi ticket so mali nge-300 laba bathenga kudala sungatop up libe le-500 libe i-VIP eyalala lapha kuze kuse akhona ama-rooms laba babefuna ukulala lapha ngoba uchile ukuthi is a guest house so abafuna ukulala balala lapha sile VIP lounge lapho kuyajiva khona kuze kuse abaphelela abantu ama-ticket asakhona le gethini ngicabanga ukwenza umusa ukuthi etholakale ngoba kulo muntu uthi hey ngafa i300 yami lese mbhadalile so lani yalenzela umusa ukuthi ke lithi ga lizothi egethini lapha ngiyalithanda abantu bakithi unjani ukubathanda aha sasa ke njana bona kubizuzwayo khona phana ke La Vida Guest House South Africa all white faka white konke leza ngaphansi faka white konke white yeah Gertrude ngokubani sibosa ubhala Gertrude sabona ukuthi ngokubani uGethi osiyakubikelela ke chisa ngibuye lapha ke eGoli mina ngomnyaka ka 2013 ngafika ngahlala lapha eGoli ngasebenza nzima ngasezicina sengenzwa abangani bami ubana ke ngikhombe ke eNigeria ngakhomba kumNigerian wangifaka kwenye apartment lapha engirentisa lo mNigeria wesithi ke umanager webank
enkulu lapha eSouth Africa esithi-ke usebenzela kuthiwa ngabe-Centurion. Wasuka every day ekuseni ayibuya ebusuku wanje nihlale phansi, hayi apartment le yagcwala kulama TV kukuhle, le security yayi-tight. Umuntu wasebenza njalo lokho nisithi ngibank manager, ngitshela abakithi ukuthi hayi mina ngihlezi kuhle, kodwa akakhiphanga lutho. Wayencedisa nje ukuthumezela imali 500 rands ekhaya. Kwelanga ngo-3 ebusuku ke msakazi zasithi 17 zika June kugodola ngo-2017 eza gogo amapholisa. Wathi mina ngithule ngithi zwi wagcina sabela badlula ku security bazovula eminyango bazokokoda eminyango wethu. Wagcina bevulile wangena babe silikona bazombopha for ifraud. So ngicabanga ukuthi ke umuntu we bank lo basearcha ke endlini umsakazi, amapholisa bakhwatha basika umatrasi bathola kulama drugs anzima lapha ekhaya. Bangibopha la mesahaniswa ke ema police station sonke lapha amapholisa angibuza athi kumele ngikhuluma iqiniso. Iqiniso bengelalo umsakazi, ngahlala ngirimanda in custody kodwa ngizobaleka. La bembophile kwathiwa ke utholakala ama drugs njalo besenza into ze fraud lapha edolobheni. Abatshela ngathi ngimazi esebenza ebank eCenturion. Maphosa nje umlobe uqambela amanga. Kuthe kunjalo ke ngagcina after ngo-2018 lokho ngisejele ngo-April ngatholakala ukuthi ngalacala ngakhitshwa, bambamba yena bamvalela 12 years. Kwathiwa ama drugs awetha 1.5 million rands plus wenza ifraud yama checks awetha ama 6 million. So umuntu wagqitshwa ama 18 years. Chisa uhlala lo muntu ongamazi njalo umuntu wakho nebehluphe engafuni ukuthi ke wazi imfihlo yakhe. Ngibuhlungu ngoba isikhathi sonke ngasiqede ejele njalo ngilalutho le flat lakho lathathwa sengiqale kwathi ukuthi umsebenzi ngiyasebenza kathesi kwenye i-restaurant lapha eSouth Africa. Ngiyabonga kakhulu ke Chisa, ngicela ke unjale ingoma kama user uma-user sike saphila sonke lapha eGoli uyangazi. Yimi ke uGertrude parang sibongo aparang sibongo ngitsho na uma-user phezulu khulapana phezu kwamastanda. Sam
Nansi le ndaba nansi le ndaba phansi phezwa kumastanda umayuza kwale Jozi sitshale ke Gertrude yena ke hlalele neNigeria for years cala senze bank hayi lamshaya ke wasala ke sezewangena lejele kodwa bamkhipha ngoba ngelacala engazilutho udadewethu siyabonga bakukhipha dadewethu mfowethu unjani ubongani izungu embala ke ebhalwe nguwe ubhalile lapha ubongani izungu uthi ke yensizwa ngihlanganise ke insizwa seZimbabwe lapha yanhlanganisa ke labantu baseZimbabwe ngabathanda kakhulu lapha eSouth Africa. Into ehluphayo ke mfowethu ngisuke ngaba lo udadewethu kusindisiwe usiwathana lali insizwa yako Gatsheni uNdlovu. Lo muntu ke bekhanya ngani uthanda ke udadewethu kakhulu ke waze wafika kwaZulu Natal bamamukela ke ngendlela ezinhle kakhulu bamenzela yonke into enziwa esintini sakithi. AmaZulu namaNdebele ngabantu banye. Kuthe kunjalo ke linsizwa yathatha udadewethu yamfaka ku-insurance. Uthe usindisiwe lokho esebenza kanjalo sezothi usindisiwe bamshaya nesibhamu. Bamshaya mfowethu inhlamvu eziyi-15 uthi akashonile lapho washona ke usindisiwe. Linsizwa yaseZimbabwe ibalekile lapha igama lakhe ke njengokuthi uthi nyakoGatsheni isukile lapha eMzansi asiyazi ukuthi yayaphi siyamfuna lo muntu ke lapha siyomthola khona ke ngeke kube kuhle sifuna sitshele ukuthi wabulalelana usindisiwe. Yimi kubongani lolu hlelo ngilitshelwa ngenye insizwa yaseZimbabwe engumlandeli wakho ilapha ke South Africa ngihlala uGilbert wakwaNyoni. So mfowethu mawungasiza sokunesikhathi sindisiwe washona ngo-2019 linsizwa ibonakala abanye bathi yashona la angazi ukuthi kuphi. Ngicela ke ungitshale ke ngezingoma ngizabe ngimamele lolu hlelo lendoda yakoNyoni. Siyabonga Nyoni. Lensizwa ke lesinike ke ifoto yakhe sibone zathini sidingeke lensizwa thina singayifumana phela singayifumana kwaziyo. Ngicela ke ungitshale ke ingoma uze uthoni nyashana ingoma lezi eMzansi engizithanda eziningi. Uma ungathola ke platform 1 umboprofessor ngajabula kakhulu umbosiso Rebecca Malophe. uRebecca Malophe ngilaye athi sibone ngibona uRebecca Malophe nangu sithembele kuwe. Sithembele kuwe. Kubuza ukhumbo Ndebele. Say
ye ingoma vela kurubheka malobhe ingoma emnandi ethi sithembele kuwe siyitshaleke ingoma Bongani Zungu ye kudle khonale mina ngiphume emadadeni mfowethu labe dabuka khona njani ke lapho ye vele ngibambe yokuqina Mary Shoko mina ke ngile 37 ngitholeke indoda engani indala kimi ke ne 48 kodwa siyathandana kwamagama leminyaka sithandana sele 48 kwamanje hlahlana sele ama 30 something lami sisengane ngisisingane into nje ukuthi ke umuntu lo unolaka thisa ke unomona sometimes itemper ke sithiwayo so ngicine lami ngihamba ngaswa ngonyunkazana nto ngisofiti siyedinga osiyazi ngangibuye eZimbabwe so lo muntu esihamba sambona wechabalala wantshela ukuthi kumele ngisebenze ngesikhathi mangisesikhathini ngithatha ingcekeza yami leyo gazi ngihlanganise lemigcoza ngifake embodleni encane mengithontisele ekudleni kwakhe nasemadrinkini akhe kambe sengakwenza kaningi lokuthisa lo muntu kathintshanga ngidlisa njalo hayi thina kayeva madoda umdlisa iperiod udlisa ubaba omthandayo indoda yakho ungidlisa iperiod menstrual period ophumayo ongomelanga uphunywa kuyingcekeza kuwe ufake lo munye umntwana othi kahle Mary Shoko hayi uthi kade sinyazisola ngento engomnikeze yona ulento abanjiweyo kuthiwa ke ule cancer ngicabanga yikho okumenzayo ubanjwe ke cancer umkami cancer emathunjini ngichala uvalo ngibona ngani bangayinyangeni abakubo njalo lokho sibafuna umusa kubo siyazi mhlawumbe kungene ngakho lokho I don't know angeke bekwazi Mary ngiyakhala kakhulu ke fukathisa ngizubuhlungu kakhulu into engayenzayo sengastopa lokho ngakwenza ke inyanga eziyi4 kuphela kodwa ngastopa ngoba wayelolaka kade sike ubanjwe icancer emathunjini udabalo nje ngiluphatha njani yimo dabukileyo Mary Shoko yasazi bakwethu asiluphetheni lapha ke uhlelo indaba ezizima lezi uthi lapho sesiwathini khathi umuntu nxe uhlukumeza wangamchiyi lana siyamdlisa lokho kudlise khona anyway siyivala lo dodo ke lengoma ke uhlelo namhlanje sibhini ngakhodla kusasa all right party khona ngale La Vida Case House Joe Bad thank you very much uNkulunkulu alibusise ngithi Thando Maphosa lemoli mwa siyabona bye bye Aditibe mbusa
bohlaswa tšhaba sa rantsho a re thibeng bohlaswa thiba 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 Tiba